Right, nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameventa nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika enangaphandle kwe-South Africa. Sisanda kuzwa-ke sinabalandeli abashasha umacekeceke lapha eGerman abahleli nje babukela thina lapha ko-Ireland intoni bahleli basibukela siyathanda kakhulu siyathobeka. Gauteng, Cape Town yonke ama-province akhona eSouth Africa siyathanda ukufika sithi cha baba njenge-Black Life ongakwenza ukusimema sibe khona lapha. Igama lami King Sicaka ngokaluqa kanti uhlelo sikulona namhlanje uhlelo olushasha olusanda kuba khona sokuthulela lona njalo sizwa abantu beyikhulumela ngemilomo yalo oluthi uthakathwa ngubani umbuzo lo uthakathwa ngubani abantu ke banezinto eziningi ke abanazo emqondweni abanye abaphumelele empilweni abanye banezinto ezenzakalayo empilweni zabo eziphambana nendlela abafisa ngabo asola ukuthi khona umuntu omkhunkulayo owethi umbuzo ke uthiwa King sizoza ukuthi udliwa yini deep down ngaphakathi igama lami King Sicaka luqa le Black Live TV la eKwaZulu Natal la sikhona sihleli nawe live e-studio sizoxoxa lolu daba lesihambeli sethu sinaso namhlanje bhuti omdala Sakazo okahle mfowethu siphile mntaba kanjani khuphuka lapho siphilile nathi singezwa kuwena nazo hayi hamba kahle kakhulu hayi number 1 mfowethu la sindevakashelwa abantu ubuthaphuthaphu bezokhuluma abanye basabhalila sikabaphenduli ngenhlanhla ke wena usula uzokhuluma nathi udliwa yini bhuti ubhuti ubani mhlawumbe igama siqale lapho uvelaphi ukhulephi kanjani noba noma okuningi ngeke kulandule kakhulu ngoba kuthanda kuba sensitive kakhulu kudeep kakhulu ngaleyo ndlela leyo yeah understand ngoba ngisemsakazwe ngisemabona kude lapho so kuningi kwakho ngilokhu zakhulu kodwa nginsizwa ekhulela emakhaya eyisukelele kuNewcastle yeah so yeah ngokwamatoho ke ngase ngiza ngapha ke esilungwini eThekwini Gagasini yeah so ilapho engizenze khona ke okwamanje sure yeah right asingene kodabeni lwakho ngoba kubonga ngathi indoda yamagama amafishane sizwe ukuthi mawucabanga lo mbuzo sinawo ukuthi uthakathwa nguba nawe ngabe khona umuntu okuthakathayo okuze wakumisa kabi ukuthi cha ngiyafuna ukuya kweBlack Life ngiyolidalula lolu daba uthakathwa uba hey mfowethu indaba isemsebenzini engidoza khona sure so cishe eminyakeni eyisihlanu bangaphosisi kunensizwa engifikele kuyona yeah lensizwa engifikele kuyona hayi bisisebenzini impela isikhathi esithezi ukuba side yeah ngoba yikho ukuthi phela ke amagalelo nezicucu akufanani yabona ngifike mina ke zikhona incucu enginazo aphinde ngaqhubeka futhi okay yeah ngaphinde aqhubela phambili into enhle le so yeah so into eyenzakalayo kuthe eminyakeni cishe emithathu ngiqalile ukusebenza izinto indlela bekwenza ngakhona izinto yeah hayi khona into engaqala lapho ukunothisa ukuthi lento isemsebenzini njalo mangifika emsebenzini ngoba khona lento leyo ukuthi hayi ngiyazizwa kahle ngithi mangifikile kube khona lekhanda lengishaya njalo aso mangangena nje emasangweni emsebenzini kube khona lokhanda lento belesela ngize kuyophuma hayi ngayinaki lento lena hayi hamba iminyaka emibili hayi ngayeza ukuthi I know ngeke ngisukume ngoba lento lena uma ngeke ngaphuma mase ngiphuma emsebenzini kunejumbu sometime kuphele nya sometime kodwa nje ngendoda hayi ngathi no ake kube khona izinto njani mhlawumbe yabona ke amakhathakhathanyana kwa indoda yesinto yabona yeah so ngazama nje ngendoda hayi kwathi uba ngconyanyana enyakeni kwathi kose kuphela usuphela lo wesithathu hayi khona into yaqala phansi same thing into yaqala phansi njengoba manje ke into esibisiyenzeka esingiphoqa ukuthi ngize ngifika la ohlelweni yeah man bokuthi mangifikile emsebenzini ngivele ngixabana nabantu umqashi mekwafika bavula ngo8 bona singena nje ama shift singena ama shift yeah umqashi mekwafika nje kuzoba khona nje into eyistory ezokhandeka ukuthi yini ngenza ukuthi ngale ndlela leyani why ngakwenzanga kanjena ngixeke ukuthi ngoba phela yona procedure yona duty yami ukuthi ngisebenza kanje kubhalwe phansi ngisebenza kanje yini lesivele ikhandeka ibe into engafanele ngabe ngayenza uyabona so yona into engivele yangenza ukuthi ngigcine sengifike lapho ohlelweni manje ngesikhathi ufika emsebenzini ufika ngobani wawu-applyile ufunelwe umuntu wakufaka emsebenzini kwenzakalani njengoba ngishilo mfethu ngumuntu obevele eyifundela so ngangi-applyile akekho umuntu oyisihlobo sami yabo yeah so kwaba lo lawo ndlela leyo ngaba nenhlahla bangithatha ke bang-interview ngohlelo lakhona
abacela bengithathile. Ngokwazi kwami emsebenzini yahlukahlukene nama-department ukuthi lo usebenza e-department of what, lo usebenza e-department of kanjalo kodwa nisekhampanini eyodwa. Yeah. Yini wena nalo muntu omsola ukuthi uyakuthakatha enihlanganisayo emsebenzini khona umsebenzi owodwa niwenzayo? Siku-department ye-engineering lapha emsebenzini. So sidila nobuchwepheshe imishini laphana mifile sikhanda yona into efana naleyo. So naye-ke ubenza okufanayo. Umehluko kuwukuthi-ke yena iziqu akanazo ezaziqu leziyana. Onazo. Besebenza nje as umsizi. Yebo umsebenzi bese wazi kodwa sekuhluke lapha eziqwini ke manje. So siyabona ukuthi vele uma kuphuma iposition enye ngaphakathi vele ngiphakathi noma kanjani. Ngiphakathi noma kanjani. So ileyo nto leyo eyinkinga kakhulu njengamanje. Mina ngifuna ukuthola la bhuti omdala ukuthi ma ufika emsebenzini kunabantu abahlukahlukene omunye ukhombisa day 1 ukuthi anginqanyiwe le out. Omunye akukhombisa ngo day 2 ukuthi izolo ngimwelcome but today ngiyabona ukuthi ayizongiphazamisa. Omunye akutrayise le nto for the rest of isikhathi uhleli lapho. Lo wayisima kanjani nifika? Unto right kwakwenzakalani? Angifuni uqamba mangamuntu ababa first day ngoba into eyenzakalayo vele uyena umuntu wafika like ukungidwayizisa emsebenzini into efana leyo ngoba usevele semdala. Yebo. So kwaba kuhle kakhulu yonke into yakaba kahle nje kwamnandi uzaphela insuku yaphela iviki kwa right nje izinto zihamba kahle. Indaba iqale lapho sekuba khona isixaxa sokuthi kunabantu abazo retrenchwa. Okay. Ngenxa yesimo sokuthi inkampani angathi ayisayizi lapho. Yeah. Indaba iqala lapho wabona vele noma kanjani. Indaba yakhe vele yena uqala uba uyena lapha nokunaziziqu wayengele nje shuthi ngaleyo inhlahla yakhe leyo. Yena kanazo leziqu wena onazo. Yebo indaba ilapho. Indlela wena une-power phe wakho even though ufike emva kwakho. Yebo. So indaba ile lapho. Yeah. So indaba ile lapho mfweni ngoba uyabona ukuthi hayi engathi impela izokhala phansi kwejazi. Kwasuka lapho ke yonke lento apha so lapho yonke ke lento lena ngagcina ke sengiya nami kulabaqamba amanga ayingathola ngiqhathanisa hayi impela bashinta yodwa nawo indaba isemsebenzini yabo nje balekhu kwenzekala ngalendlela le usemsebenzini indaba ikhona impela emsebenzini. Emsebenzini baningi mfowethu. Abantu abaqamba amama bethi indaba esemsebenzini ngawo umuntu osesicabheni ngawo umuntu osemsamo ngawo umuntu okephi wazi ngani wena ukuthi ilonqo? Ngiyabonga umbuzo wakho mfowethu. Beyithi ngisazoya lapho. So into eyenzakalile nengenze ngaba nesiqiniseko sokuthi ngempela uyena lo muntu. Kuthengele ilanga sikwi lunch enkantini sidla. Kuqhamuka omunye supervisor wethu. Sure. Uthi ngiyabizwa office. Mphathi okay angiqedelele ukudla ngimhloniphe ngihambe. Onikela khona yena. Ngithe mangifika ngambona ngingena eminyango ukuthi hayi khona ungahambi kahle. Yeah. Ngithi ngiyazibuza ngenhliziyo ngiyasiphendula ukuthi ngabe mhlambe kwenze njani. Hayi. Ayikho into etheni ngeke ngayenza einsukwini noma namhlanje nje ngifika cha akaze ngenze lutho. Uma sengihlalisa phansi uzongitshela ukuthi kahlale ungibuza ukuthi ngimfunani usibanibani emdalula ngegama ngeke ngibize emoyeni. Umuntu osemsebenzi lapho uthi umfuna. Yeah. Kubuza induni sibuza manje lo muntu lo onenkinga. Imanager yethu. Sure. Imanager yethu. Imanager. Hayi supervisor imanager. Ngidide ke ukuthi ngimfunani indlelani. Ngibe nembuzo nyane nje engilokhuzayo engiyibuza yona kungakaphenduli ukuthi ngimfunani sibani bandlela ngoba bekugcine kahle sisahamba kahle izinto. Uthi yebo ngimfunani. Ngithi mina angiqonde mphathi ukuthi ngabe mhlawumbe ukhuluma ngani yabona. Evele indaba vele ibeke gaga. Uthi kahle into engenzakalayo ufikile lo mfowethu esehlangana nabanye ama supervisor uzokhanda istory. Uzokhanda istory sokuthi mina angimsebenzisi kahle mina ngingcono ngani mina kwashawa cima yena semdala la enkampanini so kunezinto usezizule nanokuthi amakhathakhatha into engiyaziyo into yesento engiphathayo so uyahamba so usayizwile lento ukuthi yabona usayizwile lento ukuthi namakhambi yebo ngikhona semakhambini yabona esento
So wabiza labantu basemsebenzini abangabaphathi kahle kahle Sure, hayi ngisho ama yes. colleagues nje abangabaphathi emsebenzini Osomaphuzu supervisor even naye manager qobo uzobatshela ukuthi mina yena akasakhululekile kahle akasahlezi kahle le ndoda efikile lena uze yadalula ukuthi le ndoda efikile le imsebenzisa kabi yabona nje naye akasaphathekile kahle yabona emsebenzini usenokugula gula so uyamsola ukuthi ngoba uyaziva ukuthi manje ngiphatha namakhambi esinto yabona so Mhlawumbe kungena amadevini kanti wena ngesikhathi uyofuna amakhathakhatha kumlapho wendabuko wafika wafuna induku ezobuyisela izinto emuva yini. into engayenzayo mina ngoba wayesengidalulile ukuthi indaba imi kanjani Yeah. so into engavele ngayenza ukuthi ngiqine ebese okufikayo kubuyele emuva Oh, yeah, qhubeka. indaba ilapho Okay. so mase ngithule ngicabanga kahle ngayimoto ayinanga lo muntu lo uye ngampela ke lo useyiveza ke manje ukuthi yindaba mina nje ngifika ngakho kodwa ukuthi yena usenenkinga nami kanjani abantu bebangaka emsebenzini usenenkinga nami kanjani uze uyongireport uze uyabona ukuthi ikhanda lento ukuthi ayikhandeke lento ukuthi mina ngibe nale yanto le ukuthi nje Yeah. angikho impela right emsebenzini Unokuyiqaqa nje. njani impela mntababa njani impela so ngayibuka lapho ayiyo ke insizwe usivele yayiveza ke manje futhi ziyasebenza lezi zinto yeah Manje since ke wahamba nawe wathola amakhathakhatha wabuya wayivikela isimo sinjani njengamanje kukhona ushintsho lukhona niyakwazi ukuxoxa naye uthini maye kubona nje emsebenzini still usasurvive noma ekwenza nje. ngicabanga bangafethu ushintsho labakhona ngoba since sekucacile ukuthi bezenza lezi zinto lezi vele iphindele emumva Iphinde yeah. ngendlela ekwenza ngakhona manje yabona ukuthi bese kwenzeka kanjalo uzamile ukuzenza ukuyisondeza nokuzehlisa ephinde ezenze umuntu esingathi sisezwana naye njengaphambilini Yeah. kodwa phela ke eyifowethu akulula akulula ungavela ugobisa ikhanda phansi nje ngenxa ukuthi uthembe ukuthi khona nawo ukusebenzisayo ngoba umuntu mfethu uyamazi umuntu Yeah. uma ekuzamile ngopart 1 wento uma ekuzamile ngopart 1 wento upart 2 kanjani uyaloda upart 2 usukuloda showcase so uzamile yena ukuzenza ukuzehlisa ukuthi hayi ngathi sesi right hayi ngendlela ukuthi uyaxolisa kodwa eyisondeza ukuthi yabo samuntu ongafanele nake yabo into efana leyo Okay. into kanjalo yes so Usefuna ukugadla sinyenyela. sinyenyele yebo Okay. sengithemba ukuthi mina is right yabo lento sivele singasixatshiswe ilutho Sure. singasixatshiswe ilutho Ngoba yena uhambe ngalena nje kubaqashi waye ungikhandela istory ngaleso ukuthi ngibe umuntu omubi kubaphathi nakwenza sure. Manje ngoba uyabona ngathi indoda futhi ethandayo nje ukuhlala nabantu iphile nabantu ake sizwe ke njengamanje obusuwazi ukuthi uthakathwa ngubani ufuna kwenzakaleni ufuna ukukhuluma naye umtshele ukuthi isibanibani awuye kungikhunkula noma mhlawumbe ufuna ukumika kanje uthi ayilimeze etsheni ufuna ukugadla naye enganakile ikuphi ufuna ukukwenza. Msakazi angifuni ukukhohlisa into kanjena mfowethu akwazi ukuthi ungathatha umuntu oyisitha sakho ukuthi uzombeka phansi zokhuluma Oh yeah. akwazi Since since sebonile naye ukuthi shuthi kuqinekile endodeni should have elimeze etsheni hawu ayilimeze etsheni mntababa mina ngile ngokubi ngokubi njengoba ngitshela mntababa phela kwesisikhathi uma uyindoda kumele cace cha ubumele ubudoda bakho ha ngizokusho nje impela emoyeni kumele kumele ubudoda bakho magadla okugadla kuyiphambili manje lento izogcina laphi ngoba phela angithi uyindoda yomndeni nawe konke okwenza uvikela umndeni wakho uyacabanga yena ukuthi engaba namandla alingana nawe wakho ngoba wona uhlome ngempande othi wayefunda usemncane uhlome ngeziqu ukuthi ufunde ngokwanele yena akanazo zombili lezi zinto anakho kuphela kokudestroy wona nanokukuvikela awubheke insizwe yakithi ubuke ukuthi uyamzwela noma cha awushwele inkabi awumbhekelele nje ukuthi inkabi ngamzwela na webhuti ngawusumtalapha kangaka mfowethu angifuni uqaba amanga yebo umndeni wami ngiwuthanda kakhulu umfana wami nendodakazi no salukwazi ke esingizalayo kodwa kwezi izinto mfowethu ngampela eqinisweni kunezinto ngampela mfowethu ongeke ngampela uze uvele nje uyiyekelele kanjalo sure njengoba sekutshela uma uyindoda mfethu kunezinto kumele vele uyiface vele zilimeze etsheni kunjalo mfethu awumbe wandawonye ayi lapho ngayithemba ke lapho mntaka baba awula kithi yazi
kwathi angibuze inyanga ohamba kuyona kodwa akayibambe kanjalo ungabusangitshela kulungile-ke bhuti sibonga kakhulu sithemba ukuthi mhlampe udaba lakho nomfowethu uzogcina axazulule kodwa isifiso sami sokuthi niyilungise lento kube khona indlela yokuthi ayiyeke ngoba mayenza kuwe amathuba ukuthi engayenza komunye umuntu ongenamandla njengawe makhulu so ukumvimba kwethu asisamvimbeli wena sasimvimbela nabanye abezayo ukuthi angalimazi imindeni eminingi njengoba ubona isizwe sakhe siyimpisho lonto esihlupheka kangaka ngenxa yokuthi abantu benza izinto now and then begqilaza abanye abantu abangenamandla okuyivikela njalo mntaka so asithembe ukuthi nawe ngelilanga masikubiza sizokucela usulu ehlisile umoya so right hey asathemba ukuthi kodwa kufikile kulelo zinga kodwa hayi okwamanje impela hayi cha sibonga mfowethu siyabonga mntababa nilizuleke udaba la mfowethu axoxayo ukuthi-ke kwenzakalani emsebenzini ukuthi uthakathwa ngubani yena uthakathwa omunye wabasebenzi amfice emsebenzini ngenxa yokuthi-ke kwase kufika isikhathi sokuthi badiliswe wayeseba nomona ukuthi ngahle kukhishwe naqala ngenxa yokuthi iziqu akanazo wayesethakatha ubhuti kanti ubhuti unamandla ×2 aweziqu awempande uyayikhuma-ke impande ubhuti lo otherwise thina nani asibonana ku-episode elandelayo sizwe ukuthi abantu ngabe bathakathwa ngobani okwamanje nisale kahle igama lami King Sichaka amen